Ore nkituak olaisinak duo kulo tung'anak liabori lemeeta ropiyiani nentaas research ninche naata starehe alang nkituak orkasisi mayiolo oshi ajo ainyoo ore nkitok orkasisi kenyamal aaku nabo tenijo duo ajing enkang enye etagoro ake ninye kila saa mayiolo oshi ajo ore irkasisi tanaa keibisi oleng meyiolo mapenzi tanaa kemen inkituak kake ng'ura siiyie enkitok oltung'ani otii abori ashu otii katikati ijo isidai maisha enye ore enkitok orkasisi nemeeta ninye ena kitok orkasisi meeta ropiyiani imagine hawana pesa hii mabibi ya matajiri sijui mabibi ya matajiri wanatesekaka aje yani meriki ninye out ore saloon melo ore ewoshekini esimu ata ana smartphone yani I don't know kama tenikitamayiana duo Enkai oleng nira orkasisi ng'ura siiyie enkitok ino siiyie duo naa ina piidol ajo ore nkera orkasisi kumok ipang'a apa aapuo metii ninye ang ikosanate apa ontoiwuo amu ijo ikasia nilo iyie yani taa duo siiyie taa romantic sintae kulo maasai aaku duo iyata millions kake ore enkitok ino shida tupu itodua ntae nkituak orkasisi enaa keeta starehe mpaka ninye kejoki naaji aapuo aing'oru mpango ya kando olchekuti ake teine afurahi meyiolo ninche etiaki keeta taa endaa kitu kake ketii enkiti miss entaasie research onkituak orkasisi ketii enkiti miss megira aienjoy life kuna kitu hawaenjoy life aisidai duo ukipata pesa neshipa ormarei mabibi ya matajiri hata nyinyi tenijo aas research sio bure hawanyoi sio bure wananyoa nywele kichwa kunasema taa kunyoa hapa msiniletee sio bure wananyoa amu etomonutua apa ropiyiani esaloon alafu mekuja kusema ati mabibi ya tajiri wamenyoa nywele kunyoa wapi kunyoa ama ni ropiyiani esaloon ndio hawana hawapewi hakuna starehe patieni wa mabibi starehe pia wa tajiri kama wa